Assalamu alaikum sağlıklı seyircilerimiz. Seferde haberler vakti bugün programımızda. Qrim eti Suriyaga kelib yetdi. Uçaq bugun Damask şehrine qo'ndi. Eyet terkibine Qrim Cumhuriyetining boshi Sergey Aksyonov, Devlet Şura'nın reisi Vladimir Konstantinov, Qrim hakimiyetining a'zolari, regional parlamentning mebuslari kirdilar. Umumen 20 adamdan ziyade. Suhbatlar neticesinde anlaşmalar imzalanacak. Suriyada 2 kunlik ziyorat çerçevesinde Qrim eti memleket rehberligi ile shu jumladan Suriya prezidenti Bashar Asad ile ko'rishmaga niyat etdi. Qrimga yo'l qisqarajaq. Qrim ko'pirini alib kelgan araba yo'llarning inkishaf loyihasi Rossiya hakimiyati tasdiqlangan kompleks planına kirsetildi. Bu haqda bugun Uprdor Taman idarining matbuot xizmati xabar etdi. Söz Krasnodardan Taman yarımadasına devam etken federal trassasının rekonstruksiyasi haqda yursetildi. Planga ko'ra u Rossiyaning merkezi qismidan Qrimga kelganda en o'naytli ve qisqa marshrut olacak. Qrim ko'pirini Krasnodardan yol 2 saat 40 dakika yerine 1 saat 50 dakika devam edecek. Şimdi yolun resmileştirilüvi yekunlandı. Qrim Tatar Millet telekanalının inkişafını bugün Cumhuriyet başının o günde teşkil etilgen Qrim Tatar halkının şurasında muzakere ettiler. Ko'rishuvning maqsadi aynı böyle oldu. Millet telekanalı ve Vatan Sedası radyosu müdirinin bu mevzularını ko'tarmek. Ko'rishuvda hem de Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek, hem de Devlet Milletler Ara Münasebetleri ve sürgün etilgen Grajdanlar Komitetinin reisi Linur Abduramanov bulundular. En muhimi telekanalının milli cihetine dikkat ayırmak. Semerali 2 saatlik iş ketişatında yanı loyihalar da muzakere etildi. Bundan gari ko'rishuv devamında Bediy Shura teşkil etilü vaqtda teşebbüs seslendirildi. Yanı struktura Cuma kunu toplanıp en muhim kararlarını kabul edecek. Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek'nin sözlerine ko'ra, böyle teşebbüs telekanalının dinamikasını inkişaf etmege yardım eder. Bundan gari teleseyircilerge meraklı milli televizyon mahsulatını taqdim etmege imkan olacak. Защита стратегии развития телеканала, увеличение собственного контента, то есть чтобы чувствовалась и душа, и облик крымско-татарской многогранной души, ее богатой культуры. Поэтому над этим сегодня работал Совет совместно с руководством телеканала. Считаю, что перспективы у нас очень большие и уверены, что к Новому году мы удивим наших телезрителей, в первую очередь руководство телеканала, новым обликом, новой одеждой телеканала. Qrimda milliy kurash bo'yicha ochiq chempionatga hozirlik boshlandi. Bu sene turnir olimpik chempion Rustem Kazakovning adini tashiyjaq. Ishtirokchilar uchun yangi shart kirsetildi. Bu sportchilarning Qrim propiskasidir. Tafsilotlar Nevbetdagi levhamizda. Kureš boyunca yarışlar ananevey ola. Bu sene böyle tedbir ikinci kere geçirilecek. Rustem Kazakov'un adına turnir Qrim'nin çeşit regionlarından kureşçilerini kabul edecek. İştirakçiler saylav basamaklardan geçecekler. En güçlüleri ise noyabr'ın 25'inde Ahmedjet'nin Tıbbi Üniversiteti binasında galibe kazanmak için güçlerini sanacaklar. Для нас очень знаково, что проходит этот турнир практически в дни празднования 80-летия борьбы самбо. Это национальный вид для всей России. Элементы нашей национальной борьбы куреш также присутствуют в этой борьбе всероссийского формата. Для нас это очень ценно, что в унисон с такими событиями и всероссийского масштаба идут наши крымские события. Крым расцветает, Крым возрождается, национальные виды продолжают. И мы надеемся, что со временем, буквально в ближайшие годы, Kureš будет признан национальным видом спорта для нашей республики. Turnirde iştirak etу şartları arasında Qrim propiska olması lazım. Hem de hayt etülü vaqtında onun müddeti 1 yıl olmalı. Böyle şartlar başka cumhuriyetler iştirakçilerinin arizaları çok olğanı ile bağlı. Teşkilatçılar aytqanına göre turnir keçirilüvi 1. nevbette Qrimda sportның milli çeşitleri garidan tiklönülüvine doğrultuла. Mukaffatlar da yarımadada qalmaq gerek. В этом году, зная, что очень много спортсменов со всей страны, то есть пытались в течение года зарегистрироваться, чтобы поучаствовать в нашем турнире,
Мы все-таки пока ворота оставляем закрытыми. Крымчан идея, чтобы автомобили оставались именно на полуострове и, естественно, распространились среди победителей именно крымчан. Мили күреш чоқысы услюплерні бірлештіре. Бу әмді Юнан Рома күреші, әмді классик, әмді сербест күрешлер. Демек бір шекілде күрешу филе бағлы олғанлар өзіні көстере білелер. Бұндан ғайры ән күчлі унваныны қазанмақ мүмкін олacak. Әр чекі категорияда ән күчлілер автомобильлеріні әлді етежеклер. Бірінші ерге Наиль олғанны есе пара мүкафаты, яғни 50 000 рублей беклей. Со временем, когда мы уже подготовимся, когда мы будем очень сильными по курешу, мы уже тогда будем привлекать и из других республик, и даже из-за границы будем приглашать и турков, и румын, которые нас тоже часто приглашают на соревнования. Кечкен сененің ярышы 100-ден зәйді чешіт милет күрешчелеріні бірешмектен ғайры күрешув санатларының чешіт үсліплеріні бір-біріне қошты. 2017 сененің турниры ақыға тәнде бұйық тейсурат қалдырды ве бойле тәдбірлерді іштірак етуге желп етті. Оның үшін бұл сене қатнашмаға істегенлерінің сайысы бұйық олды. Энвера Блази, София Шукурова, Эдем Исмаилов, Милет телеканалы. Қырым-татар боксшысы Артур Зиядинов Канада мемлекетінде Мексика сакинны енді. Көреш жумартысы күні олып кешті. Франциско Риваса еле тұтушывның 3-ші раундындан Артур техник нокаут шекілінде ғалібе қазанды. Көрішівден соң спортшы айтты ке ратланмаға оның вақыты жоқ. Бұл елінің соңынан же Қырым-татар боксшысы да бір көреш кечірмеге ниет еті. От всей души благодарю каждого из вас, кто поддержал и поздравил меня. Я прочитал все сообщения и хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку. Сағылыңыз. Эрмени базар шәрі 282 доған күнуну қайтетті. Бұл шәрді юз берген экологик вазиет ве февкуледе низам себебінден біраз кечоқса біле, сакинлер қуванчеле байрамны қайтеттілер. Чүнке шымды вазиет нормаль, авада зарарлы шейлер норма қарарында. Шәр күніне бағышлап, баларға бақшыш азырланды, скейт мейдан açılды. Бұл ерден мұлберіміз Мухаммед Зикирияев. Мы очень рады, что нам открыли площадку. Эвелері Эрмени шер баллары бош вақытларыны не ерде кешірмеге білмейділер. Бүгін есе олар эпысы бұ ерде скейтингте топландылар ве махсус трамплинлерді хуванч еле таялар. Да яхында бойле скейт мейданлары олар өзлері хурайдылер. Энді есе бұ кечмішке далды. Нам очень сильно нравится эта площадка, мы все катаемся здесь, все рады очень. Мы все долго ждали, некоторые катались все на Титане, прыгали со ступенек, да, все ждали очень. Скейт-парк açılывында Джимхуриет yol başçısı da iştirak etti. O şehirlerini bayram ile hayırladı ve hayt etti ki şehirdeki vaziyetini Rospotrебнадзор ve Rosprirodnadzor idarelerinin mutaxassisları nezaret eteler. Sakinlerinin sağlığı için ise bir şey töleke doğurmay. Шымды Эрмени базар шерінде әрчаршымбе күні хасталарыны чешет регионлардан келген экімлер хабул етелер. Более чаре квалификациясы олған мутахасыслар етішімезлігі себебінен хабул етелген еді. Бұндан ғайра енді яқын күнлерде анализлер алынывы үшін бір хач лаборатория сатын алынacak. Мы договорились, что лабораторное оборудование будет поставлено еще на 2 миллиона рублей. Один из ГУПов окажет нам финансовую помощь армянской больнице с тем, что мы до конца года смогли облегчить людям жизнь. И мне не надо было ехать в другие регионы Крыма для сдачи определенных анализов, в том числе и связанных с непосредственной чрезвычайной ситуацией. Так что все будет нормально. То есть все меры, которые принимаются, штатные. Ничего особенно экстраординарного сегодня нет. Шер күнінің қайтытылығы мәдениет әвінде девам етті. Анда Қырым yol başçısı Titan заводының реберлеріне әмді химик атылывлар йоқытылығында иштирак еткен инсанларны қазанылған мүкәфатларынан тақдирледі. Награждается коллектив. Александр Нестропов чоқ ел девамында заводта котельщик оларақ çalışты. Аттаки атылывлар иле бағлы вақияны чезме ахибелеріні йоқ етмеге ярдым етті. Пришли мы на работу, там нам сказали, что вот этот выброс. На работу я на заводе «Титан», инвестиции, котельный цех. Пришли, сказали нам такое, мы все, будем работать, никуда не пойдем, все. Спокойно, тихо, пережили. Теперь живем и радуемся. Шер закинлері әминлер яқын вақытта вазиет денішір Титан заводы исе осенев бетінде ишіні ғайрыдан девам етер. Чүнки тамам бұл муэссесі Эрмени базар шеріні ве Красноперекопск районны иш ерлері иле темин еті. Мухаммед Зикирияев, Рамазан Аливапов, Милет телеканалы.
Эрмени базар кечуф ноқтасында Қырым сыныржылар идаресінің хадимлері Украина гражданына ят паспорт или девлет сынырны кечмеге имкан бермеділер деп хабареті идаренің матбуат қызметі. Ярамаданы терк еткенде қадын Украина паспортны көстерді, ама тешкіруф кетшатында сыныржылар оларның өгінде тұрған қадын ве паспортның фотосында тасвир етілгенлер фарқлы олғанны белгіледілер. Бүгін Ахмеджите яқын Амелий спорт бойынша ярышлар олып кешті. Тәдбірде Қырым Жұмхуреті бойынша Русия февкуледе вазиет қызметінің құртарыжы отрядлары іштірак еттілер. Чешіт шер ве районларындан 8 жима тақым ғалип кубығы ұғырында көрештілер. Ярышлар программасы Чешіт межгулетлер бежірлівінде тешкілі олды. Қайт етмелік ярышларда қызларда іштірак еттілер, әмде олар яқшы нетіже көстірділер. Сегодня проходил осенний чемпионат Крыма по пожарно-прикладному спорту, который проходится ежегодно, где каждый отряд, каждое подразделение показывает свою подготовку, свои навыки, где борются за призовые места. Бұйық ел нақлиет ел қазасақ межеталушты елында юқары шума койының янында юзберді. Деніз тарафтан пайтақта келетқан юк машинасы елға авдарылды ве елні тосты. Қаза юзберген ерде полис қадимлері, МЧС құртарыжылары ве әжіле ярдым тақымы чалышты. Ел нақлиет қазанын себеплері шымды өгренілі. Севастопольская соқағының тамиры әнді бір айдан сон екінленежек. Бұл ақта журналистерге Қырым ел қожалық Девлет комитетінің ресі Сергей Карпов хабар етті. Оның сөзлеріне көре Ахмеджите Севастопольская соқағының капиталь тамиры планаштырылған мүдетке көре бір айға ертеже екінленмеге ваде еттелер. Мы ориентируемся, что с 10 по 15 ноября подрядные организации завершат основные работы по улично-дорожной сети, если сейчас процесс будет идти в том же режиме, в котором работают подрядчик и заказчик. По госконтрактам, которые заключены, сдача объектов генподрядчика заказчику намечена до 20 декабря. Но мы планируем, что эти сроки будут сокращены на месяц. Умумен Ахмеджите 16 соқақта капиталь тамир кечірілежек. Карпов әмді қошты ке Абезна соқақында әрекет октябрының 20-сінде açılacak. Ялтада казаклар атешсіз селя қоланылығы бойынша өз ұсталығыны тақдим еттілер. Анда Қырым казаклары Возрождение адлы мединет фестиваліні кечірділер. Шашка әлі кесілув турниры мерасымының ән мерақлы қысмы олды. Бұл ярышқа бүтін Қырымдан казаклар топландылар. Турнирның ғалибіне күміштен ясалған шашқаны еттілер. О әнді декабрь айында Астрахан шерінде олып кечечек Русия турнирде іштірак етежеклер. Владение этим инструментом, старинным инструментом, который уже по подсчетам наших историков уже около 1000 лет, и как на современных условиях они как бы нигде уже не применяемые, но это уже превышло как бы в спортивную дисциплину. Халк ағыз яратыжылығы бойынша мастер-класслар, ярышлар Амелей Сүслю санат сергісі. Алуштада Матрёнин двор серлевалы мелей мединет ве адетлер ярышылып кешті. Фестиваль кезні Қырымда яшаған халқларының мединетінен танышыты. Емде милетлерінің тарихи ве медини ананелеріні сақлап қалмаға ярдым еті. Чтобы знать душу народа, нужно знать его культуру. Поэтому мы приглашаем все народы нашего Крыма. У нас участвует более 40 коллективов с обрядами, традициями, с народными танцами, с народными песнями. То есть они несут культуру, мы изучаем эту культуру и познаем душу народа. Қырымда меч средневековье адлы турнир кечті. Шымдықы заманда күч ве құвет етірлі дегіл. 21 асырның рыцарі насыл олмалы ве бүгінгі күнде бұл мұйым ішіні кім бежере. Тамам бұақта нев беті келев қамыз. Меч средневековья адломерасим бу сене конжикере откереле. Селяла аскерлерінің ажайып көреші башындан мувафақиет қазанажағы беледі. Тешкелечілар айтқанына көре, олар еглендіріжі программаның эр тарафақта тұшындылар. На 7 гектарах территории вот здесь у нас поместится много народу и будет много разных веселых, интересных вещей. Будут бои, будут мастер-классы, будет штурм ворот. Вот эти вот ворота, которые за нами, их будут брать. Громко крича и стреляя из разных штук. Шаматалове парлах темашаны эпсы мусафырлер бекледелер. Ама жиди драматик саналаштыру в ерене кулькунчле куреш олды. Да, вот они пытаются поднять клеть.
Лук попал! Он попал стрелой, ранил бойца! Бу ерде эрбір мұсафыр өзіне хас ішіні тапты. Бірлері рыцарь ашларының дадыны бақтылар, башқалары есе мажираларын араштырдылар. Мы были в магазине, мы там покупали разные сувениры, подарили сувениры маме, собирали боярышник, хотим сейчас пойти к гадалке. Ләкин фалжи еріне балалар друидны таптылар. Бызым тақымымыз да четте қалмады ве өз көчіні сына бақты. В этом году еще что-то случится. Ең бекленілген тедбір есе рыцарьлерінің күреші олды. Адетінже бүгін бұл ішінен профессионал спортчылар ұғырашалар. Ади күрештен рыцарь ұрышлары ағырлығынен фарқланалар. Бір аскерінің урбалары 20 килодан зиядедір. Отпечаток это накладывает, конечно. Разные выступающие элементы могут зацепиться, или противник может за них прихватывать в процессе боя. Освободиться от захвата бывает часто сложно, и выходят совместные падения. Рыцарь рөлінде емде турнир мұсафырлері бұлындылар. Тешкелечілерінің сөзлеріне көре, ең əsасы бұл халқны шенлендірмек ве более реконструкциялар ярдымынен келечек несілге белі бір малюмат бермектір. Олар ваде етейлер кенеббетеки турнир да зияде yüksek seviyede keçirilecek. Фатиме Сейдаметова, Асан Зивадинов, Милет үшін. Лидеры России адлы конкурс башланды. Эн фаали, гайретлі ве месулетлі инсанлар энді иштирак ету үшін ариза яза білелер. Қайт етілу башланғандан берлі бір сутка девамында 24 бинден зеде адам ярышта иштирак етмеге истек білдірділер. Тешкілячылар бұл рекорд олғанны қайт етелер. Хатырлатамыз, лидеры России бұл яны несіл реберлері үшін ачық конкурс иштирак ету бедава. Иштиракчыларының қайт етілуі октябрның 24-нде екінленейчек. Қырымда невбетеки футбол уикенді кешті. Бұл сене Қырым футбол бірлігі премьер-лигасының чемпионаты пек мерақлы олды. Турнир жедвелінде 2-6 тақымлар арасындаки фарқ очконы тешкілеті. Бұл ал өз денішмелеріні кірсете ве клубларға хата қачырмаға имкан бермей. Мисал оларақ, үч авта әвелісі Евпатория ве Инкам спорт тақымлар жедвелінің ашағы сатырларында ерлеші еділер. Қызылташ ве Крым теплица арасындаки күреш ютықсыз екіленді. Футболчылар өз күчлеріні 100%-ға нумайыш еттілер, серджілер ойыншыларының әрекетлеріні диқат или көзете еділер. Матч кергін ве ғаретлі олды. Ойын 0-0 эсапнен екіленді. К сожалению, болельщики не смогли увидеть гол, но тем не менее вся игра была на каждом квадратном метре футбольного поля. И было интересно все 90 минут, то есть это был активный футбол. Очень энергичный, поэтому я думаю, что можно смело записывать в актив Кызылташа еще один зрелищный матч, который мы сегодня сыграли. Более ликмен базам яйнымыз сонына етті, ақшамлар рад кешсін.